Elokugcina ncike mbukeli leli hora esesingena kulona asigijimisi idla magalane ukhona ke ukhuzani umfoka Mpungose uyasibuka nje lapho okuhlala khona ivakashi babonke phela nogandaganda ke baseningizimu Afrika iSoul Brothers. Hayi sibambe ngazibini basinikeze umcwambu lomculo elingathi into kubana ababukeli bethu bathi yeya ajonga asiyazi into esiphathelwe ekhaya jikelele namhlanje masifotise mbukeli ngethemba lokuba apho ukhoya uzibambe zaqina awoyiki ngokoyikiswa kwimimoya ngemimoya umile wena mbukeli awugunqi okwensika kuronta ukuba kukhona usibambayo ngoku usibamba selisemsileni siphanse sathu lequkhozi ngenja ngoba kaloku ngoku sesibethela ugoduka anabila mathunzi kukude bhakupa kwiyure ke ezimbini ezigqithileyo siye sajonga imibandela eliqela kodwa ke elona nqaku elingashiyeki kusingasemva kwiyure neyure limayelana nomntwana uMangosuthu Buthelezi namhlanje ke sijonge kwaye siza kujonga kumalungiselelo okutyala kwakhe sizawuqonqotha ke umvimba wethu ngalentsasa sibambe ngazibini ngenkxaso yenu engagunqiyo amathe ngawetyala masijonge eziqhubekayo phambili. Iyatshala kusasa induna enkulu kaZulu kanye nomsunguli weqembu iNkatha Freedom Party uMangosuthu Buthelezi imbabazane yakhothama ekuthatheni kokusa kwangomgqibelo. Umalcolm Marx uphumile kwindebe yehlabathi yombhoxo ngenxa yomonzakalo sedolweni. Esiduduza manje enkosi David umhubo laphethe uJehova umalusi wami anguswela ngiyangilayisa emadleleni ahlaza ngiyangisa ngasemanzini ukuphumula kuyisho umphefumulo wami uyangihola endleleni zokulunga ngema igama lakho noma ngihamba esigodini izethunzi lokufa angesabe okubi ngoba wena unami intonga yakho nothando lwakho yangiduduza ulungisa itafula phambi kwami ebusheni beyitha zami ucoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami echichiwe impela kuhle nomusa yangilandela imihla yonke ukuphila kwami ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade izihlobo zami njengoba sihlale siwezwe la mazwi ngafunda useyiwo amafutha amakhulu athoba umphefumulo makunje. Abahlali belokishi yaseMpumalanga eHammersdale kwiphondo laKwaZulu Natal apho kwakuquba khona izixholo-xholo zezopolitiko phakathi kombutho iIFP kunye neANC kwiminyaka yo1980 no1990 bathi nangona bephila phansi koxolo kodwa izivubeko zolodushe soze zaphola. Elijelo lendaba yeSABC lityelele amanye amaxhoba ezixholo-xholo kulandela ukutshaba komnye wenkokheli ezedlala indima ephambili ngelo xesha lomntwana kwaphinda ngene uMangosuthu Buthelezi. Ilokishi laseMpumalanga eliqhele ngamakhilomitha ngama-60 entshonalanga nomasipala weTheku lingenye yezindawo ezaduma ngodlame lwezepolitiki ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s. Kuqale impi phakathi kwe-ANC eyayaziwa nge-UDF ngalesa sikhathi kanye nenkatha yenkululeko. Babalelwa ezinkulungwaneni ezimbili abantu abalahlekelwe imphefumulo yabo endaweni kwaba nezindawo engahambeki kuzona kwathi imindeni eminingi yasala dengwane. ukhonzeni Mpulo oneminyaka ngama-70 ubudala ukhumbula lezi yazinsuku ngathi kwenzeke izulu. Uthi babehamba ngamaqembu uma beya emsebenzini ukuze bakwazi ukuzivikela. Bana lapha emvaka yonke lento zake sithwele emakhansela zake sithwele ama-social worker kuyasidlela siyakhona konke wena ngoba nakho saphila kodwa sihlukumezekile bantakwethu noma singakhona. Abanye abalandeli be-IFP bathi bangathanda ukuthi kubekwe itshe lesikhumbuzo lalabo abalahlekelwa izimpilo zabo njengoba kwenziwe kwababulawa ngo-1995 eShobashobane eningizimu yesifundazwe. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMpumalanga eHammersdale.
Nanjengoko amawakawaka abantu abaxhamla imali yesibonelelo sikarhulumente bechaneke kanobom kukuphanza kwe-Post Bank ukuhlawula imali yabo yesibonelelo sikarhulumente, i-Post Bank ithi amagingxi-gingxi ebekho kubuxhakaxhaka bayo asonjululiwe. Urhulumente ubambe inkomfa kunye nonondaba ePitoli phezolo, ukanti izolo amalungu amathathu ebhodi ye-Post Bank ashiyekile kule bhodi okanye ayishile le bhodi phezolo. Kwezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo baqhokreke kanoboma bemibela baxhamla imali yezibonelelo zikarhulumente, okukuza emva kokuba inkqubo yezobuxhakaxhaka ye-Post Bank iphanzile ukuhlawula bonke abantu abaxhamla imali yezibonelelo, bambi balinde isithuba seyure belindele ilize. Le nto yenzekileyo ibihlaziyo inikezwa amandla amatsha uba isebenze ngendlela zangoku. Xa kuwelwa lo blorho yeliqondo lingezantsi kusuka kwelingaphezulu iye yakhinqana apho, kodwa siyavuya ke kwiintsuku ezingambalwa abaphetheyo abaqashiweyo o-Director General no-CEO bakwazile ukuyihlanganisa. Nje siqale ukuthi sixolise kakhulu, sibathembise futhi ukuthi lokho okwenzekile sizobe lokhu siqhubeka sibhekana nokuthi singenza kanjani ukuthi lento lenhlekelele yenzekile ingaphindeki futhi. Nangona baxhamlayo bengekahlawulwa bonke, i-Post Bank ithi iza kuqinisekisa ukuba akukho umuntu ushiyeka ngasemva. Do want to plead with our people to trust that those who do not have their money, which should be very few, really close to 1% of the 5.3 million beneficiaries, if anyone finds themselves still without their money, they must be ensured that they will get their money. Kukhona bangakayitholi ngoba ukuze senze lama reversal bayenza manually, so ngoba kufanele ukuthi bayenze yinye ngayinye yiko kwenza ukuthi kuthatha isikhathi. Senjalo amanye amalungu e-Post Bank ashiyile kwibhodi ye-Post Bank etyhola ngelithi kukho ungenelelo labaphathiswa, kodwa urhulumente uthi le bhodi iphanzile ukwenza umsebenzi wayo ngendlela. Into abayenzileyo ke baye batsiba icingo singekafiki, kodwa yona nto ndifuna uyichaza, eyona nto ibangela ukubana singavani nabo kunezindlela ezithile abaqasha onobhizinesi abasebenzela urhulumente ezingekho mthethweni nemali ezinkulu ezibhatalwayo. Abo basadibana nemingeni bayabongozwa ukuba baqhagamshelane nesebe lezophuhliso loluntu kunye ne-Post Bank ukuze bafumane uncedo. Izulela abathunaka mama ambula izulela uchesa majuda yena wa inkosi yoqobo ambula izulela wazulu Siphinde sikwamukele ke mbukeli wekhaya Jikelele. Sibuyile ke Soul Brothers njengoba besikuthembisile mbukeli. Njengamanje ke sizosishayela iqweqwe layo limnandi, ingoma emnandi ethi Thulisile. Thulisile ngiyakuthanda mntwana wabantu mntakwethu angikaze ngithanda umuntu njengoba ngikuthanda mntakwethu ngithembise ukuthi angeke ungishiye mntakwethu kuphela zonke izinhlupheko uyizinto zonke empilweni yami mntakwethu manginawe sithando sami kuphela zonke izinhlupheko uyizinto zonke empilweni yami mntakwethu
Uphela zonke izinhlupho uyizinto zonke empilweni yami mntakwethu banginawe sithando sami uphela zonke izinhlupho uyizinto zonke empilweni yami mntakwethu kwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko zekuthi xa uphuma wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe inkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthe ezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokuwa kwakho thina sitholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine isibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo mzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele Uzaqala ngomhla wama-24 kweyomsintsi umnyhadala kaMaskandi obizwa ngokuba yi-Kingdom of Artist Maskandi Festival. Lo msitho ukhethekileyo ke uza kubanjelwa kwibala lemidlalo iCurries Fountain eThekwini kwaZulu Natal. Lo msitho ke waziwa ngokuhlala nokutsala inyambalala yabalandeli bomculo bukaMaskandi. Ukuva banzi ke siyakrweca umququzeli walo msitho uphoyisa ewe kaloku nguye ukhuba ugawozi ukhona kaloku naye ukhuzani Mpungosi. Masinibulise sinamtyele enkqubeni ninithethelele kaloku nakumadlozi akwazula ngantethi xa ndibiza isiduko zenu ndisithi Khuba Gawozi ndibize naye kaloku uGabisa Shozi. Sinamtyele enkqubeni. Hayi siyabingelela kunjani Ntokazi? Siyaphila ninjani nina? Hayi siyaphila kakhulu Ntokazi. Siyajabula ukuhlala nawe la. Hayi kujabula mna. Mandiza kuwe Phoyisa siyaqonda into kubana kulempela veki izayo kuthiwa ke eyona weekend inkulu yile kuyobe kusindwe ngobethole ingaba kumhlaniphi ngamalungiselelo?
Mhlambe nje nkosazana mhlambe umuntu ukuvula sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo nanokuthi silahlekelwe siyisizwe ngesimo ke sisaziyo sonke ukuthi siphukelwe isihlangu suZulu ngokwenzekile kumntwana waphinda ngene sithi dudu isizweni sisonke. Amalungiselelo ke omcimbi amalungiselelo impela sebheke emaphethelweni ukuthi sesilindele noma yini ngoba vele sekushoda ukuthi kudlulele liviki nje bese siyahlangana eCarrisfontein abese kuba ukuthi ke nombani uzojabula sonke sibe ndawonye kodwa akukho esisenengqinamba zakho konke kubukeka kuhamba kahle. Nawe Khuzani uzobe uyinxalenye yalomsitho amakhala phezulu abantu balindile. Dadwethu jobebeka ugabhisi ukuthi kwaZulu sisesemanzini njengoba sikwedlule umntwana kaphinda ngene sithi dudu umndeni abangane zihlobo nayo yonke iningizimu Afrika kwemhlabeni wonke jikelele. Ukuya ke embuzweni wakho cha kunjalo ntokazi ngizobe ngikhona. Kuzobe kumhla ka24 kuSeptember kuyona lenyanga yamagugu lapha eCarrisfontein eThekwini. Indaba ke ezimnandi zithi kungenwa mahala. Suphosisa. Ngiyexelela. Hayibo. Labo nje abazawuthi babhadale ke sisi iabo labo abafuna ubazicu kuthwane. Yebo yibo kuphela but abanye kumahala. Kodwa kuyacelwa kuba njoba kuzobe kuyilanga lokugubha usuku lethu lamagugu. So kuyacelakala ukuthi mawungenakho ayikho inkinga but xa unakho okukuvunula ngokwesintu sakho uyabona nje uba uhlobe njani ke sisi. So bayacelakala bafike behlobile ngezinto zabo zakwaZulu sizothi celebrate kumbuso wamaciko Maskandi Festival. Maskandi Festival unyaka nonyaka enkuhle kakhulu xa sibona isizwe sakwaZulu sihlangene sibhiyozela amagugu namasiko kwaye siyabona into okubana njengokuba ixesha okanye iminyaka evolve kodwa into esiyibonayo ngesizwe sikaZulu sisagxilile kumasiko alo sisagxilile kwimpande zalo. Ungathi mhlambe njengoko sisho into okubana ievent imahala niqinisekile wonke umuntu ubophe inqawe ubophe intuba uthi siyaya ingaba mhlambe nilindele abantu abangakanani kwaye uzawuthatha ixesha elingakanani lomsitho? Abantu esibalindele baningi kakhulu ngoba nangonyaka odlula abantu baphuma ngomningi. Uzokhumbula ukuthi esinye seyizathu esenza ukuthi lo mcimbi ube mahala ukuthi lento yokuthi uqhakambise isinto sakho namagugu akho into eyilungelo ozalwa nalo. Manje ke ingakho sithi noma unemali noma unayo imali kodwa woza uzogubha ubuwena ngoba egcineni sizama ukubumba isizwe sizama ukuthi kuphele zonke inkinga ezikhona ezizweni sizama ukukhuza igender based violence sizama ukukhuza zonke izinto eziphazamisa isizwe ukuze soba isizwe sikaZulu esiyaphambili nesazi ukuthi kuyanakekelwana kuyathandwana. So abantu esibalindele baningi kakhulu ngoba siyabona ngisho inkundleni zokuxhumana abantu uyabona abanye bashuthela imvunulo abantu bayavilelwa uyabona ukuthi nobani ngoba uzokhumbula lo lasuku ukuthi usuku la khona kusuke kugujwa amagugu esizwe. So wonke umuntu uthi hayi siyohlangana eCarrisfontein kulokhu ukuze sogubha ndawonye kube mnando kwakubani ukuzobona nje inkosi yomaskandi mahala nanzi ngihamba nayo eduze kodwa izobe ikhona lapha ihamba ikhona nje yey available. Hayi nami ngaske nje ninganifaka ebhegini ndiyofika nami ndiqhense uzabe ukhona noba ndivathele nezamo sinamaXhosa amkelekile wamukelekile ngisho manje uzogubha isintu sakho ukuba ungubani asekubheki ngese uba ubani as long wena uncibe ezakuni uzogubha kunye nathi siyojabula kakhulu. Eyona nto endiyithandayo ngemisitho efana nale ayiqaqambisi kuphela inkosi zomaskandi ezifana noKhuzani kodwa niyabathabatha kaloku naba esithi zi-local artist xa bebona umuntu ezawabelana iqonga nenkosi efana nawe Khuzani uyabona into okubana hayi man chuncembe nami zawufika engqinibeni. Yebo enye into yenza umbuso wamaciko ukuthi uyaqinisekisa ukuthi laba abaculi abasakhulayo bezoshare istage nabaculi sebephumelele kuzokwazi nje ukuba na umculo mawusakhula uzibona ugibela endaweni e1 nomculo osedumile kuba nethemba njoba usho uba nami shuthi ngizawufika pha. So njoba ushiwo kuthiwa umbuso wamaciko Maskandi Festival ila khona abaculi bezothokoza
bezojabula. At the same time sigqugquzele kakhulu ukuthi abantu abayeke ukuhlukumeza abantu besifazane akungako ukuhlukunyezwana njengoba kade ngisho la ngithi even abantu enishadile but umshado akulonitshele yaso ke itheme leyo khona ukuthi umbuso wamaciko ila khona ebuye gqugquzelwe izinto eziningi ukuyiphatha kahle kubantu kwakhe isizwe njoba esho uBoyisa. So ke ngomhla ka24 kuyacelwa abantu besuka enkalo zonke beze eCarrisfontein bezojabula kunye nathi baziphathe kahle futhi ngendlela eyisimanga kube kuyi long weekend kube konakale kakhulu. Hey kuyonakala ndithe ndiyaya mina yodibana sawugila neqongeni. Hayi woza Ndiyaqonda njengokuba benitshila into okubana nisisizwe sikaZulu nisemanzini ndiyakhalela ukuva into okubana ingaba mhlambe bakhona abaculi abaye bahoqa mhlambe kwaye ke nomuntu olindeleyo ngoba apha abacula ngabalindela. Mhlambe kubalekile ukuthi ngikuveze lokho ukuthi lo mcimbi uzoba unezigaba ezimbili. Okay. Isigaba sokuqala sizoqala ngo9 siphele ngo12 isigaba la khona kukhona amagosa engoma azobe nje gida ushameni egida ingoma engoma ehlukahlukene abese emva kwalokho kungena omaskandi ke beshilana inkundla abaculi esibalindele silindele naye inkosi omaskandi la eduze kwami khona onto encane khona obaba uShwi khona obaba uThokozani Ndanga ziningi kakhulu insizwa khona umkhulekelwa khona osikweletu ziningi kakhulu insizwa sizibophele ngokushiyashiyana kwezigaba zazo so kuzobe kushube kakhulu mfowethu angifuni ukudlala ngawe neBlue Nation inoba ingxangile ibophile yeza izobikhona kaloku ihamba nabantu bayo ihambi yodwa hayi kakhulu siyathemba ukuthi iBlue Nation la ikhona izobikhona bavilela ke lapha noma ngabe kuthiwa kuthiwa kuhlotshiswa ngezakaZulu but bayakwazi ukwakha futhi izinto ezokuhlale eziblue befike besifakile enye into enhle le esiye siqhakambisa ukuthi zazi ukuthi usuka phi ngoba awunokwazi uba uyapi xa ungayazi uba uvela kuphi na yabona. So ke ngiyajabula kakhulu ukuthi nisinikeze leli thuba sikwazi ukuncinca abantu bakithi ikakhulukazi niyabona izimo zinzima ezweni injabulo incinci. So ke lesikhathi esincinci esisifumana uba ngasisebenzise sizokwazi uba nakuba kufika izinto ezimbi but kukhona lezi zinto ezenza uba ulibale izinto ezikuphazamisayo. Andisazithanda isixhosa sakho. Angisho manje ngizama nami ukukhombisa ukuthi mangathi ngiyakushada nje ngeke uhlupheke kakhulu singazwana ngiyakuthetha and umsesane phofu noba sowubonile sowukhobile ba akhonto hayi ngiqale ngakho ukukhoba ngase ngithi hayi izinto zihamba kahle lapha ndiyazi ngeningani mangazi uniguqele live uthi makube njalo usho kanje uniguqele live vele uthi nje makube njalo ay mangicela ukuyibekela umhla ka24 le ndaba asibekela umhla ka24 ngoba angifuni ukuyithatha phambi kwabantu bazongifunda umqondo ba mina ukuthi ngizokuthola kanjani uzongithola kanjani ene basigaxele sithi imfihlo yami le ukuthi ngibenza kanjani xa senifuna umuntu ay bathi ke kumele wazi ukuthi uyesithenjini ke ndiyesithenjini uzongena esithenjini nizoba ba5 wena ke indlu yoGoogle uzoba wesi5 wathi you not nasekuqaleni phela xa sithi ubuntu bethu nayo le beyisetshenziswa kanti why isithatha izinto ezinye izinto singasithathi why sisika lapho kunone ngakhona but what if mna ke nje mabe5 mina nza kunikeza zonke izinto eziyi5 ndiyi1 hayi ngeke ayikhona uduthi awukwazi na ungqine mina ngifuna xa upheka omunye uyaclean omunye udlula ibed omunye uyothenga e-shopping kubaniswana ekhaya wena uzozenza njani ezi zinto same time uzozenza njani uzawuzenza xa uzozenza same time kanye it's fine sure hayi asazi sobona ngeweekend ba isigqibo sizothi and ithandele kakhulu into enibalisayo into kubana nibuyisela isizwe Embo njengoko nishilo kuqala into kubana xa sijonga isizwe sakaZulu ngenene sisagxilile kwimvelaphi yabo kuhle kakhulu kuba nomntana osakhulayo ojonge kuni uyabona into bana ewe nizizitars
in the industry kodwa nisabambele kwimvelaphi yenu njengoko sibhiyozela inyanga yamagugu namasiko ndiyayihalela ukuyiqonda kuni njengokutshilo wena Khuzani into kubana kule weekend enye yemixholo enizabe niphezi kwayo kukhuthaza amadoda ngokuziphatha siye sibone mosamanina kwaZulu into yokubana amantombazana ayakhuthazwa into yokubana angene kumhlangu ukuze baziphathe kakuhle ingaba mhlambe xa ninonke niqulathene ninonke niyimbumba yamadoda zeziphi imfundiso enizinstilayo so that xa sijonge indoda yakwaZulu sithi ngenene indoda edodileyo le mhlambe asike sikubeke lokho uthi uma sikhula sabafana nje ungakabi na indoda usakhula umfana ukhuliswe ekhaya uyakufunda ukuthi ukuze ubukhulu beyinsizwe ube indoda inhlonipho ihamba phambili inhlonipho ke ihamba ibanga elide ngoba uhlonipha abantu okhule nabo uhlonipha ontanga yakho uhlonipha abancane kunawe uhloniphe ngisho odadweni nanombani indlela ke sikhule ngayo thina kaZulu leyo ukuthi umuntu oyintombazane noma wasendaweni wena ufanele ukumvikela ufanele ukumvikela ngaso sonke isikhathi noma kufika ziphi ikhathi kodwa akazi ukuthi uvikelekile unobhuti kuwe futhi unomuntu omvikelana lokho kwenza ukuthi uhambe ibanga elide nje uzohlangana nomuntu wesifazana ukukhumbule lokho kubuye emqondweni ukuthi labantu besifazana abantu afanele bavikelwe yithi ithine kufanele sibakhulise ngendlela ithine fast babonisa indlela nanoma zikho negcwele lapho nalapho kodwa ithina abantu ekufa abadlala iqhaza elikhulu ekubavikeleni ingakho ke sihlezi sikuqhuqumezela thina kaZulu nje insizwa amajongo ehlangene onke ayazi ukuthi umuntu wesifazana uyahlonishwa futhi uphathwa kahle uyanakekelwa ngoba lo muntu uyinzala abantu isizwe ngaba sikho ngaphandle komuntu wesifazana insika yekhaya yilento esithi ukuthi hey kuthi ukuthi xa ithi kuzoba khose kitchen osekamereni ose-dining room uyakwazi ubaphatha bonke kuba seluqeqile wafundiswa yebo wow njalo ayijiki Khuzani njengomculo engathi into okubana ngenene ungumpondo zihlanjiwe uphuma izandla ungumakhwekhwetha kudala uqhushalaza kule industry siyazibona iartists zifika kodwa ngomso ubone seliphalele kodwa wena usamile futhi nabalandeli jonga abafuni nokuva ngoKhuzani ndiyazi into okubana zibe khona iziqholoqholo ezibakhona kwimaskandi industry ngibone napha kumakhasi onxibelelana ba hey siyatshisa ishushi bisto ungathi mhlambe kuwe njengomculo intoni ekwenze kubana namhlanje usamile kwaye ke abantu zintoni abangazilindela kuwe in the future engizokubalula nje dadewethu ukuthi abaculi abaningi bahlushwa ipride umuntu uyafika endemeni abantu bamkhombisa ukumthanda bese ezithwala phambi kwabo leyo nto abantu bayadinwa nguwe xa usubabonisa uba wena unjenje kungenxa yakho yabo ngoba lento ayithengwa ndawo uyumusa kaThixo ngoba ngeke ungene enhlizweni yomuntu ukuthi akakuthanda kodwa kwenziwa umdala ngemfihlo yakhe so ke kumele ukuhloniphe ngaso sonke isikhathi uma uqashwa abantu baqasha ngoba bekudinga kwi-event futhi bekuthanda abantu bezokubuka hlonipha uhambe yosebenza ubuye uziyele lapho yakhona ujabulisa abantu umculo akuwona okuchoma umculo okujabulisa abantu so ke mina iprinciple la engizayibambe khona ayikho event engiyicwasayo noma ngabe kabani maye ngiqasha ngiyaya ngiyosebenza ngifike ngijabulisa labo bantu abakuleyo umcimbi ngithathe nabi izithombe kudlule ngishaya i-album abantu bengithanda asikho nesincane iskandali engisenzayo ukuba ngithi hayi angisezi hayi ngiyeza kwashaqima cha so into ebalulekile uma umculi ukuhlonipha ube discipline umuntu nomuntu uyochonywa uphaphe ngokuhlonipha umhlaba so yiyo ile ngibambe khona and ngisazoqhubeka ngibambe hey andazi noba mhlambe uphinde futhi ube imbongi okanye ucula kuphela kuba hey I'm sure nawe njengokuba nisebenza niqinisekile nje manisebenza ngeartist inoba nizawubhala ingoma kulento because hey lamazo wathethayo antsokothile uthethe kwavovotheka njengokuba ke iweekend enkulu ile utshila into okubana uKhuzani abantu ngoku siyababona into okubana baxhelekile emphefumulweni ievents ombuso wamaciko ezifana nalezi event esingathi into okubana abantu bahambe laphezulu umntana libale nengxaki zakhe yazishiye kwameza amatikiti afumana kaphi njengokuthi abantu bangena mahala inkqubo umuntu ungena egatini chwa ithini inkqubo plus no VIP because uye watch into okubana kuzoba khona ne section ka VIP ofuna ka VIP wafumana phi othi nomna ndifuna uza mahala ihamba kanjani inkqubo mhlambe
asikuveze lokho ukuthi sifisa ukubonga ngoba phela na umbuso wamaciko mhlawumbe ubungeke uzwenzeke mekuthiwa labantu abasichasela abasichasanga mhlawumbe angeke ngidlule nje lapho sibonga ngoba mawungqongqoze eminyangweni uthi sicela ukulekelela ukuthi sikwazi ukukhulisa lo mcimbi abese bekwamukela nezandla ezimhlophe kuyinto engajwayelekile kodwa siyawubonga uhulumeni waKwaZulu Natal ngokusilekelela uhambe phambili ekuthenini nanoma kanjani sonixhasa neTheku umasipala weTheku siyabonga kakhulu ngesupport abese sixhaswe na inkampani iShield ethe ifuna nje ukuthi awumaskandi banuke kahle abalandeli amabhinqa bonke bezohlangana benuka kahle siyabonga kakhulu kaShield ukuthi sithema sinqonqoza bathi into yamabhinqa siyayithatha siyamukela ingeyethu futhi siyafuna ukuya nayo phambili ibona ke abantu abazebenza ukuthi sikwazi ukungena mahala nase stadium sikhuleka siyabonga kakhulu kodwa ke umuntu nje ofunayo ukuze emcimbini ungena ngobuso bakho ukuthi usukhona uma uphefumula nje uzokwazi ukungena kumahala ukungena access free abese kuba ukuthi ke uma ufuna ukuthenga amathikithi eVIP uya eTicket Pro ithikithi lilodwa lo 850 ilawo ecukuthwane futhi nawo besidayisa amathikithi unlimited awu100 so ayaphela umuntu akaphuthume ngevikelizayo ziyawushaya hey andazi ndithini kodwa ke kwaXhosa asidla ngokukhahlela kakhulu amadoda kodwa andazi ngithini andifuni unikhahlela kodwa ke mandisho into okubana ndizibamba ngazo zozibini ngokuba sinisindwendwele Ekhaya Jikelele siziva honored uba siphatha amaqhawe afana nani niqhubeke nomsebenzi enwenzayo ingakumbe ekuqaqambiseni umculo kaMaskandi nokubuyisa imvelaphi kaZulu siyacamagusha hey nansi into ibaleka ngoku yandiphoxa benifuna ukuthi ndithi siyacamagusha kuwe kaphisa shows siyathokoza kakhulu baba ukhupha gowa siyabonga ngumkhongi kodwa okugcina sengisho ukuthi umbuso wamaciko kunama terms and conditions ongena khona funeka uphefumule mawuphefumula nje kusho lako mawuphefumula nje uzongena ithikithi lakho yokuphefumula mangabe uphila nje yes siyabonga baba siyathokoza siyathokoza mbukelwe Ekhaya Jikelele nje masithi qhwi evenkileni ungayindawo kusekuninzi esikuphathele kona qiniseka into okubana le weekend inkulu uthe thaca kwesa stadium awukwazi uphoswa masithi qhwi siyabuya emva kwale ntengiso yena waye inkosi yoqobo ambula lumeli wezulu ambula siphinde sikwamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele mbukela yaqhubeka kwamalungiselelo okutshalwa kaNduna enkulu kaZulu umntwana uma ngosithubuthelezi imbabazana emahaqa kanti ke njengamanje sesixhumana bukhoma nentatheli yeindaba ke ze-SABC uSimphiwe Makhanya onkanise khona lapha ya Olundi Makhanya sikubingelelo ohlelweni Ekhaya Jikelele zihamba kanjani izinto lapha Olundi asekupha amalungiselelo ngiyacabanga nje ukuthi kuyaphithiza manje abantu bayaphuma bayangene ingabe ke umengameli wezwe uzoyethamela inkonzo yokutshalwa ikuphi nje ongasitshela khona Uxolo ngibonga kakhulu ngibingelele kuwena kanjalo nombukeli Izindaba ngalesi sikhathi ngisho ukuthi ke kuwena siqhamuka ke la ondini ngaphandle kwamakhaza lapho khona ke umzimba umntwana okwaphinda ngene nekuzothi ke ngeyithuba zasemini namhlanje kulindeleke izinkumbi zamabutho kanye namalungu omphakathi kanye nalabo phela ke abeseka iqembu AFP ukuba bahlangane la ukuzokwamukela ke umzimba kamntwana okwaphinda ngene njengoba phela ke namhlanje usushilo ukuthi kulindeleke ukuthi ngeyithuba zasemini umzimba wakhe usuke kulamakhaza esime eduze kwawo ebese uyiswa ke ekhaya lakhe kwaphinda ngene lapha emahlabathini ondini usuku olumqoka ke lolu kakhulu noxolo ngoba phela kufana nokuthi ke uhambo lwakhe lokugcina lolu umntwana kwaphinda ngene esuka la
eya ekhaya ngaphambi kokuba ke atshalwe njengoba ubuzile ke ngaphambilini ukuthi yini esingayilindela yilokho ke okuzokwenzeka namhlanje lokho ke kuzokwandulela ke umngcwabo noma singathi ke ukutshalwa kwayo inkosi yakwaphinda ngene kulindeleke ukuthi kwenzeke kusasa uzokhumbula ke ukuthi ngaseqaleni ke kwaleli sonto loyo ongumengameli wezwe kuleli umnumzane uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi umntwana okwaphinda ngene uzokuthola ke ukuhlonishwa ngohlobo lomngcwabo esingathi i-special official funeral category 1 nekulindeleke ukuthi ke yena umengameli usiqu sakhe kube nguyena ke ozothula inkulumo ke yosuku lapha einkundleni zasondeni ke ukuzophelezela ke umntwana okwaphinda ngene nobe lilungu leshamthetho cishe iminyaka engamashumi ke amabili neshagalolunye iminyaka eminingi ke le akekho umunye ke osopolitiki lapha eNingizimu Afrika osebe ilungu leshamthetho iminyaka engu29 umntwana okwaphinda ngene uzokhumbula futhi ke kuphela ungumsunguli weqembu inkatha Freedom Party ayisungula ngo1975 wasebeka ke phansi izintambo zokuphatha leli qembu ngo2019 lapho kwasengena khona ke umnumzane uvele enkosini hlabisa kuningi ke noxolo sokushiwo ngenkosi yakwabuthelezi ikakhulukazi ngeqhaza layo ke ekutheni ke kubumbane isizwe samaZulu phela wayengundunankulu wesizwe samaZulu cishe iminyaka evile kweyishumi isikhombisa aphinde ke futhi wabamba iqhaza elimqoka kakhulu lapha kuhulumeni ke waseNingizimu Afrika uzokhumbula ukuthi ke ngonyaka wa1994 wake waqokwa ke iloyo wangumengameli kuleli ongasekho uDokotela uNelson Mandela ukuthi ke abe ngungqongqoshe wezasekhaya ukuba ke uMinister of Home Affairs ziningi kakhulu ke izinto esezikhulunyiwe ngalomholi othathwa kakhulu ke lapha esikhona olundi njengengqalabutho umholi olumelile iqiniso futhi nangezikhathi einzima kwakwazi ke ukuthi ke ame angaguquki kulokho akholelwa kona namhlanje ke silindele ukuthi ke izinkumbi zabantu zibumbane ke noma sihlangane lapha emgwaqeni ngesikhathi ke umzimba wakhe ke umntwana kwaphinda ngene ususwa lapha emakhazeni uyiswa ke ekhaya lakhe ukugcina ke ondeni nalapho ke khona ke izakhamuzi zakuleli zizothola ke ithuba lokuba ke zivalelise kumntwana kwaphinda ngene noxolo Simpwe ngiyazi ke sike sezwe laphana ngesikhathi ke kuyinkonzo yesikhumbuzo labo bebemgadile umntwana ukuthiwa bebenaye ngesikhathi sonke abayangabanakekeli bakhe besho ukuthi abaphelele nje obabelapha yana bekhuluma nje abanye balapha emakhazeni basasenayo umntwana kwaphinda ngene ngabe vele ezokuphepha nje ziqinile lapho bakhona abantu nje abalokhu behlezi benkanise khona kusukela umzimba wafika kuleyo ndawo kunjalo noxolo singasho ukuthi labo abebemqapha ke umntwana njengosopolitiki bazwakaliseke ubuhlungu babo obukhulu ngokukhothama ke kwakhe bamchaza njengomuntu obesefana nobaba kubona nobeqinisekisa ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ngabe behamba naye bazizwa bekhululekile futhi baqinisekisa ukuthi even nangezikhathi zokhisimusi abathengele izipho zokhisimusi ukubabonga ngeqhaza labo ngikhuluma nje emuva kwami mangisuka nje kancane esithombeni ngicela uza kwethu uthulano kaNgcobo etshengisa ukuthi kwenzakalani basasekhona lapha emakhazeni la kugcinwe khona ke umzimba wakhe umntwana ngikhuluma ke ngabaqaphi bakhe abalitholile ithuba lokuthi ke bakhulume lapha enkonzweni esikhumbuzo basho ukuthi baqemeke engeqiwantwala futhi ababoni ukuthi ke impilo isazophinde ifane emuva kokukhothama ke kwenkosi yakwaphinda ngena akusibona bodwa kepha ke nomndeni wakhona kwashenge ukuzokalisile okukhulu ukudabuka bathi ke ubefana nensika yomndeni noxolo Sibonga kakhulu ke emakhanya ngalolo lwazi nje niqhubeke nokucoshela indaba selokhu nje sinibheka sihlola ukuthi ke amalungiselela sehamba kanjani nokwenzekayo nje lapha Olundi izophinde ke futhi ixhumane emakhanya okwamanje ke mhlawumbe usazocrossela kwabanye nabo bakulindile ukuthi beze ukuthi kwenzakalani lapha Olundi Mbukelobe kuSimpho emakhanya besixoxisana naye unkanise lapho Olundi besixoxisana naye nje mayelana namalungiselelo thase kuphi okutshalwa kwenkosi yakwabuthelezi inkosi mangosuthu okwamanje kasiqu 8 lombukelisi yabuye emva komsuzwana Umlishepheka khothe washunqela abasekhona kohamu usungulo luyibunubunu luvijwa ngapha lishone ngalena isihlono nesikhalela amabhune emadlebeni uze kwaso fosta bethititha isayile ehleze emtakashe ngikabgwazi inkunzi kadlelana ubhani idladla ngedi kobungcwepheshi komngcweti yini leyo mageba babhilika ngawe 10 oshifu umhlamzi maphumulo
itsha balikanduleka ababakwangwane balikandule ngesandwa laze laqephuka ngaze kuyofakaza ushipha umzimba uTembe phansi kwalo yikile manguza ijame phezulu ngwavuma shama fililimi ezredaba uphuzusa molo masheli wawudaka umathanzime emaxhozeni kadlo waphindelela mntakashenge ngesagresa ko sobunqumo zanqumeka izindaba gijimani yobikela abakwamashobana thilukhululu yeza luyanyelela siliphanisa nondaba makobayeni phanisa nophunga yenomageba ezi kuyawufa abantu kusala isibhongo okuyizona ziyawusala badabulu ibinda wena indlovu inkosi udingana kasenza ngakhona. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele ekhaya jikelele siqola siqonqotha uvimba wethu konyaka ka1975 kwabakho kwatyhilwa amakhasi kwaguquka izinto kwicandelo lomculo waseMzantsi Afrika kwasungulwa iqela elaziwa kakhulu iSoul Brothers ezimvumi ke zazuzindima singengoma ezabo ezifana nomshoza wam nomama kaSibongile kungokunje ezisezingoma ezithandwa kakhulu nakwisizukulwana. Namhlanje ke sizawuxhumana okanye ke sizawuqhagamshelana sibe nondliwano ndlebe nomseki weqela ekuphela kwakhe oseleyo utata uMoses Ngwenya. Tata Ngwenya, hayi mntanami uyaphila? Siyaphila Nkosi tata. Hayi siyaphila nathi kakhulu. How we are so honored tata ukubana niye nasindwendwela nasimnandisa apha ekhaya jikelele. Tata siyaqonda into ukubana eliqela lasekwa ngonyaka ka1975. Into ebhlungu ke kukuba abanye amalungu eliqela asweleka ngezizathu ezahlukileyo nguwe tata oshiyekileyo. Iqiniso leli lependisa eqala no David Masondo no American Zulu nalabo futhi abanye abashona. Yes, well ngento ezenzeka emhlabeni uNkulunkulu yena owaziyo wabathatha labanye ngamunye up until manje. Njengamanje kusele mina ngedwa nabafana laba engebarope ukuthi asiqhubele umcimbi weSoul Brothers. And eyona nto ndiye ndiyayiqaphela into yokubana years later seyidlulile iminyaka kodwa abantu indlela abawuthanda ngakhona umculo umva nomuntu xa izawufuneka ehlabelele before introduce ingoma ndimbonile noBra Paul pha esitsho ukuthi ngeyiphi ingoma ayithandayo uyahlabelela. Ungathi tata after so many years nisenza lo mculo ndingatsho ndithi uyipilisi kubantu abaninzi kutheni nje okanye into loyibonayo into yokubana abantu basaphila kunanamhlanje? I think le ngoma zethu saba nenhlanhla nje ukuthi sikhandele ingoma ezingapheli emphefumulweni umuntu futhi ezikhuluma ngenhlupho zabantu abamnyama ngoba saqala thina before even le democracy sinayo njengamanje abazali babo labantu most labakhona la abasitshela ngazo le ngoma abantu abazizwa kubazali babo le ngoma esizidlalayo zisekhona azipheli kubona enhlizweni. Sithetha apha tata ngealbums ezi45 namawaka athengiswayo kwezi albums nabathandi. Anikwazi tata ingayibuza into yokubana nithe xa ndiphawula ndigooglisha ndafumanisa into yokubana kuye kwathatha usiba nephepha kwabhalwa incwadi. Ndanomdla kakhulu ndiqonda uba wow so kucompilwa this legacy so that ingalahleki. Khawusixelele banzi tata ngale ncwadi kwaye ubone kubaleke ngantoni ubana kube khona incwadi ebumina kunje. Kubaleka kakhulu khona umfana esisebenza naye bathi usithi Maluleka uyena owaza nalomqondo emva kokuba sekukhona ingozi ezanzekele la ebhendini yethu phakathi kwami noMasondo wasethi lo mfana hayi Ngwenya ngcono sibhala incwadi ngale Soul Brothers khona noma singasekho emhlabeni wonke umuntu azi ukuthi Soul Brothers yaqala la yagcina la kwenzeka lokho naloko ukuze ibe khona namanje. Ithini igama lencwadi ifumaneka phi tata because abantu abaninzi ndibonile bebuza ba yo asikwazi ulinda siyayifuna lencwadi. Okay, uwenza amalungiselelo umfowethu losebenza naye ukuthi ku take a lot ibe khona ibe available uzazama futhi ukuthi nabo exclusive books ibe khona nakhona. Tata ingaske singancokola kodwa ke ixesha luchaba sibamba ngazibini kakhulu ngokuba nisindwendwele. We really feel honored si ekhaya jikelele for into okubana ni umculo weSoul Brothers usekhona after so many years. Siyazi into okubana naxa siqwela inkqubo nizawusiphefumela kwakhona sibamba ngazo zozibini tata kube kuhle endleleni yenu. Kakhulu okunye ngicela ukusho futhi nakusasa lokho sine show la eJoburg sidlala iSoul Brothers
heritage celebration nabafowethu abafana nabokhuzani njengoba la simema nje abalandeli bonke beSoul Brothers ukuthi abeze bazojabula nathi khona la eGoli kusasa. Awu ndiqinisekile bazawuphuma ngendlu sibamba ngazo zozibini mntomdala. Hayi ke mbukeli wami njengoko sivile kalokho besixovula naye utata uMoses Ngwenya. Kodwa ke masithi qhwi evenkileni awukwazi uphosa kuba sele benqangile iSoul Brothers besinikeza umculo ozonandisa inhliziyo yakho. Siyabuya ngongoko. Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana Egole khawute ngwemntana mibo kwandonga ziyaduma kwanyama kayipheli phela mazingendo vuka stotobana Egole khawute ngwemntana mibo kwandonga ziyaduma kwanyama kayipheli phela mazingendo vuka stotobana Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana Sitivuka stotoba laksekolina awubona ukuthi isimo sinjani kuyasetshenzwa asikisikhathi sokudlalana